Hayi umntwana wenu nasowukhona. Akube kuhle kube mhlophe kube cosi kubele. Yebo. Ya ndoda enkulu ake sikhulume indaba zakho bafika abantu bakhabadala la bayakhuluma. Abantu bakho bathi la angikukhumbuze ukuthi eminyakeni emibili 2 years back eminyakeni edlule bathi abantu abadala ubungekho ekhaya ungahlali ekhaya permanently full time. Angithi ya bathi bungekho ekhaya bungahlali ekhaya full time. Bathi abantu abadala mungabheka kahle esimoni sento ezimpahla zakho zangaleso sikhathi kukhona isimo sento eyibhlukwe lakho elijini kodwa manje le jini engeyinde eyishort le jini owujwayele ukuyisebenzisa nje uyisebenzisa le jini kodwa owathi uthi uyabheka wathola ukuthi le jini awusayibona usazi ukuthi yenza kanjani. Bathi abantu abadala kunesimo somuntu wesifazane obuzwana naye ngaleso sikhathi owathatha isimo sento engilebhlukwe lakho wahamba nalo kodwa manje lehamba nesimo sento eyibhande okade ulibopha ngalo. Mangithi ngiyabheka leli bhande la ngelona ibhande eliyileda bekule amabhande lawa ngathi ayindwangu engathi lilukelo lithe lahamba lesimo sento engileli bhande kodwa manje lahamba la kusimo sento ewumuntu oyinyanga kodwa manje lesimo salomuntu ethi uyabopha ukuthi ufuna ube isimo somuntu ongeza ukuba naye omunye umuntu wesifazane ozoba khona empilweni yakho ngoba bese kunesimo sokuthi kube nokushayisana nokuphambana nokungaboni ngasolinye phakathi kwesimo sempilo yakho naye lesimo somuntu wesifazane. Lento ithemi yenzeka yase yakhe isimo sento esichithwa ngoba wena uqhubekile nokuthi uma ungaboni kahle naye ngasolinye waqhubeka washiya wahlehla kuyena lo muntu wabese kubopha ke sevala ukuthi usevala kwanhlanhla ke kwa into eyimali ukuthi bayisimo somuntu ozogcina ungasakwazi nokuya phambili esimoni sento ezimpilo. Bathi abantu abadala kusukela 2 years back kuza manje uyakuhlupha umsebenzi uthi uyabamba uthi uyasebenza umsebenzi uvele ujikelwe umiswe ngento ongayiboni uphela umsebenzi ngendlela ongayiboni uthi umiswe ngendlela ongayiboni njengomuntu ongayithola ubizwa amacala ubizwa ama hearing ukhulunyisa into ongayazi kwenza iphutha omunye umuntu iphutha libekwe phezulu kwakho. Number 2 abantu besifazane uyaxabana nabo nivele nibanga ubala nomuntu wakho wesifazane into engekho engaphatheki engenazizathu uthothi umuntu zonda kubambela igqubu kube kuyele. Bathi abantu abadala kusasukela kule yanto le yanto ihamba nesimo sento esichitho kodwa size sivale isimo seindlela zakho. Bathi abantu abadala sikusiza sikulekelele kule yonto kube nesimo sezinto ozoyisebenzisa eziqashula le yanto ukuthi ihlukane nawe bese ke sesiyabuya sesilungisa isimo sempilo yakho. Impilo yakho inenhlanhla, impilo yakho inempumelelo. Kunalento okuluma kwesandla sibabi isandla qala bekuthi masilumile isandla kube khona into oyitholayo eyimali noma into ezincwadi sekunomkuwo ukuthi manje noma ngabe ulunyelwa isandla kungenzeki lutho. Bathi abantu abadala kuyisibopho esabaqede sihlale phezulu kwesimo sempilo yakho kufuneka ngathi ungenzela imithi eyimavula ndlela kuthiwe kuvula inhlanhla yakho yokuzala unenhlanhla wena ehleli emzimbeni kuwena kodwa manje le nhlanhla ayikusebenzeli ugcina umuntu ngathi ungasebenzela abantu kungafanele fanele ngabe uwena oyisimo somuntu ozimelayo oyisebenzelayo. Ngibona inhlanhla ibe ngathi imifike ezandleni zakho iyachithizeka nemali muyiphatha iphunyuke ezandleni uyiphethe ugcina isimo somuntu ngathi ungagcina sewunenkinga yokuthi ungakwazi ukunamathela isimo sento ezimali. Uyazi umusiza umuntu wamboleka imali abantu abakukhokhile imali yakho suze wakhetha ukuthi ongenani umuntu noma umsizi umlekelele uyayiphika nawe umuntu ngathi awunayo imali manje nje muva nje. Bathi abantu abadala lento iyalwa ilwa nokuthi ungabi nayo umuzi ungabi nayo isimo sento relationship stable umuntu ozozwana naye ungabi nayo impilo enokujabula eyaphambili. Umuntu wesifazana umenzela yonke into ukuthi uyamjabulisa kodwa egcineni lo muntu kunoma abe umuntu okujabulisa in return lo muntu uyakuhetha noma abe umuntu ngathi akakubambela amagqubu ngezinto ezincane eniphambana ngazo uthole sekubalela uthole ama relationship wise abukho ubumnandi ayikho injabulo usugcina manje uba umuntu ngathi ungakhetha ukuhlala wedwa namanje inhliziyo yakho ihambe yaphuka iphulwa isimo sento umuntu obusuthemba ukuthi khona lani yakhona kodwa manje lo muntu uyasuka uyajika sekwenzela izinto ongayi-understand ukuthi zisima kanjani. Bathi abantu abadala asilungise injabulo yakho silungise isimo sento ezinhlanhla zakho bese siphakamisa isidalwa sakho senhlalo awuzalelwanga wena amathunzi nobumnyama nokuhlupheka wazalelwa inhlanhla kade phambilini
before kule minyaka eshiwayo kanti izinto zakho ihamba kahle zijike nje recently after i-disappearance nokuhamba kwale mpahla yakho ehamba iswa umuntu oyinyanga bafe bayimbela ehlane bayiqiba nenkuku emnyama bafaka umuntu oyimsingo nomabophe bayibopha lento bakhuluma ngegaba lakho bayibiza baze bafaka umuntu ethi umhlakaza la into ihlanganisa ihlakaze ke seyilungile instead abantu bangakubalekela uma sekufuneka into eniqale nabo ikhokha imali bakubalekela uthola sebekudakela uze sekuthiwa leyo nto isi right kodwa usubeke ke eceleni basho njalo abantu abadala bathi ilapha impilo yakho mkhulu ngangimfazi vele yeah eminyakeni edlule okay so kwaba khona Xabana yeah ngambuza izinto ngangimsola ngazo eloko edaka yes fike isikhathi sokuthi ngibone ukuthi i-serious lento Yeah. ngimbuze ngafuna yes so ngadecide ukuphuma ekhaya ngamshiya nomuzi okay yeah ngeza ngalana mangisuka la sengiduduka mangiduduka ngiya ekhaya kokuzalwa ngisayo yes mhlambe ngicabanga ukuthi ngabuyena ngoba nempahla zami vele ngathatha lezo engikwaze ukuyithatha washiya wazasana wathatha ishort wahamba naye wayisa emntwini ethi uzama ukuthi ufuna ukubamba uthothobale nje ube into ezoba isilima sakhe kwadla ukuthi idlozi lakho li strong lanqaba ukukunikela kuyena ngokudlubula undaka uphuma uhambe ubuyele umshiye lapha kule yandlweni ubuyele ngasekhaya ubuye wayiselwa nokuthi manje ufuna ukukuvalela umsebenzi ukuthi phelelwa imali khona ekugcinela uzobuyela kuyena vele iloko kwenza layo uma ngithi ngithatha ukubheka ngigcine ukuthola umsebenzi ngoba ngumuntu oyisebenzayo yes so ngigcine ukuthola umsebenzi ngoMay yes kanti ngoJanuary besixabana naye lokho engihambisa amacala kufaka emacaleni vele yena usephutheni yes uyena wrong akafuni uadmit lokho so kuyinto ekanjalo akafuni uadmit uburong bakhe ufunela ukuthi wena thithiza uvumelele impilo afuna ukukuphilisa yona kanti wena uhlosa ukwakha uye phambili ngeke simvumele sizoterminate lento yakhe ngoba nale yanyanga yayakha ngiyayibona ukuthi kephi mina ngizongena ngesibuko sami siterminate le yanto ngistophe le yanyanga mayiqhubeka ke nayi nenkani mina nayo sobhekana kodwa wena ngicleanse ngokubeka emva kwami sibhekane mina naye yes ngoba awoneli ukuthi okuncona nokuthi wamhlukumeza noma wamchithela uyena ochithile kodwa manje ufuna echithile wena still uqhubeka kube isiphuphu sokuvuma lento akurule phela akusakha imali ngoba bathi abantu abadala ayikho into obungamenzeli yona bumenzela yonke into kodwa esikhundleni saloko athatha imali kuwena ayochitha ngayo ngaphandle kulungile mkhulu sokwenzela ngizokutshela ukuthi uzothola mapha ama items ubuye ngikulungisele yes bavuma ukhokho bakho nomkhulu bakho you are still going to have a good life sizobreaka leyo ukuthi kuvuleke indlela zakho zomsebenzi sibreake lento yakhe isuke emva kwakho yeah siyathokoza umkhulu nanibogogo silekelele nayo indoda senikhulumile siyabonga sinikele umhlahlandlela makhosi